Na tovarníku od v noci od 23 hodin Horvatska oznova pušćaljem putnički auta, a teretni transport i dalje stoji. Teraz u opštini na hranici z Horvatsku aktivni dva prehodi. Dom zdravja u Šidze mobilni 24 hodini, robja i dva punkti humanitarnih organizacijog na ktorih obezpečeni voda, garderoba, jednodnjovi paketi poživi za higijenu i za bebi i peljuhi. Jak potrimane zavarte Shacki s drugim sekretarom Mađarske ambasadi u Srbiji nahlašao predsjedatelj opštini Nikola Vasić, prešit po teraz prešlo veće od 30.000 migrantov, a horod i žitelje po teraz nije mali problemi i situacija pod polnu kontrolu.